Alright, abusia ma memo ache na memo akwa abakwanso kokura so ɛha ɛyɛ Kodie TVGH ɛne anopai me ne wo adi ahyia Ghana ɛho nkɔmɔ ɛna me ne wo atena ase na yɛba bedi ɛwɔ Kodie TVGH yɛ social media platform no nyinaa no yɛkyi akwan ɛwɔ hɔ a wobɛtumi afollow yɛn ɛwɔ YouTube wobɛtumi afollow yɛn ɛwɔ TikTok saa nso so ɛna Facebook wobɛtumi na wafollow yɛn na ɛhɔ nyinaa no yɛdi dwuma ɛwɔ hɔ a wofollow dwumadie no anaasɛ page no afi wo like dwumadie no na wo de comment ato comment section hɔ berepa mu no mɛba na maba bɛkenkan na mede ama wo ɛno nti no bɛka me ho na Ghana ho dadwene yi yɛn dwendwen ɛsam sɛ wonsom no ya na ɛne nipa ɛnɛ no pai wo somfo akokoraba na kwadwo ampma me na me ne wo adi ahyia ɛwɔ ɛnɛ yawada obubu obusumi ne da ɛtɔ so adu no ɛnso na kyɛ sɛ 27th November 2025 no nkono abɔ apa ho simadu ɛwɔ fiduam ha ɛnɛ yɛmrɛ no pɔpaa ɛne ntini yɛbɛhwɛ sɛ hyehyehyehyehyehyehye wei ɛnyɛ sɔpe wate aseɛ yɛmrɛ no yɛbɛdi no adenkyeche ɛna afei ɔbɔ no ɛne ntini baabi bia ɔkɔ no tumirikae na bɛka me ho na ene dwumadie yɛmfa emra hye no nso ene yi yɛde yɛho hye nyankopɔn sɛ wia yɛbetu yɛho fo yɛwia na afeesu no the program and I said the segment of the moment yɛto de sɛ dwudwamu no ene yi yɛde ɛho enkomo na nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛdwudwam we no meka sɛ dwudwam saa na wo wagem so ba bia wo bia sɛ ɛyɛ pen kwasi no pen asɛm no sɛ de atie bia no saa ɛna me no ɛba na yabɛka no ene anopai we de wadwenkyere eto comment section hɔ a berepa mu no mɛba na maba bɛkenkan de ama sɛ ne daa ne daa ya na meyɛ no abrantie dude ɛbɔ me chidom sɛ producer me technician ɛna afei so no me cameraman ene anopai Reverend Ajay Kodie doctor ɛsan ɛka na bodin no ho ene yi watena ase ɛwɔ studio 2 a ɔno ɛna ene midi dwumadie no enyina ede ebrɛw otwedi ampon a me frɛ no otwedi ampan ene ya wo anopai wo ma ya sɔre ye kochi no na ya pɛ na no aduane de yɛsire nyina ne sɛ bɛhwɛ yɛn so na bɔ yɛn ho ban ene anopai dum yɛn na yɛtɔn a wɔntɔ yɛdua amani fifi yɛkasa ama ho nte sɛ ɛyɛ ahode na dum yɛn na yɛpom de enwie mu die na yɛntumi eni dwuma nyunu dwu yɛba fie a de yɛbɛdi ode dum yɛn na wadum yɛn baabi a yɛdi yɛti bɛto ene ya wo anopai yɛmpaebo adeseni afa yɛnkyɛ yehu enkuran na yɛntu yehu fo kakra be the you know because originality is a virtue eno ena ɛyɛ ɛnanopai de mede ɛhyɛ unkuran na sɛ mede motivate you ene anopai be the you know because originality is a virtue yɛbɔ ablabɔ yɛ da bia meka sɛ ablabɔ a yɛbɔ no ɛyɛ ko ɛna yɛko ɛte sɛ akuturubɔ wate ase wani anyɛ den na wanyɛ kekaw kakra na wansan anyɛ mmerɛ na wammu nipa na wammu wani angudie nipa eka so a wontumi achieve life no eni ntiema no nyinaa bi ewom abrabɔ ana suban ya nipa bia wamu bia bi no bi ewa abrabɔ no mu a edumre bi na wode ka wode ho a ena ma abrabɔ no etumi ewie mu die na ekɔ animu na de wode asi wani so no wotumi ekuduru ho na nso sɛ wo bɔ abrabɔ na sɛ abrabɔ no wobetumi achieve die si wani so a you have to stay original hwehwɛ na hwehwɛ ho na bisa ho sɛ me akokoraba de na mitumi eye ne yie me Reverend Ajay Kodie de na mitumi eye ne yie me dude de na mitumi eye ne yie ewom sɛ abrabɔ no edutan bi a yɛhwɛ afoforo de na yɛsua bibi afiri ɔmo nkyɛn de nanso no wobɛsua bibi afiri obi nkyɛn no ɛnte sɛ wahu de wankasa wotumi ye ne yie na wawoyɛ edubre bibra me share radio ase na me pese me copy niema bebre ba me tena ase hu se me bre bi atwa minya accident e ma na affect me katrema atwa ya na nka ya tia to fam nyame adum na mitumi kasa enti edu ba bi a se na meye me pronunciations no ya na me bre se me kasa me contentem pa aro ne el no ya na me keka bom enti ya na e ma me bre enti me yɛ sɛ me copy sa pace ni na sɛ ntentem te sɛ sports for no na emmoa me na me ya me tena ase hu sɛ me natural me obi a me kasa brɛo ena fe me ne nso esua ntia de ntia wo se me copy obi mu te se kwabrama afomo de omo ankasa omo voice aye ama eni aye ya me nso no me ne a eye ketekete na me hu se nka ye wo se me sesa no me a me build na maye ena me hu se e wo se de me tie no me try se kasa brew no me ka ena ma me tu pronounce eniema no yi eni ntimi mfa eno a eni ntimi hu se me twusu me ankasa me ho na ma build no akodu ba bi a ewa se metumi abredi akoduru eno ena ma meye original eni ntino ebia ye ba radio so ye ba Kodie TV a programs no dodo na ye bi
nanso no metrase akwana mefa so kasa no ema me de no eye unique ebia wo de no wo kwana obefa so ede aye obi bia ebia wunim kasa build on that ebia wo de no eye ahoden na wo de ya de a eye build on that just be the you know said you wunim no o say we live sa man kokopi obi and live fake life esam say originality is a virtue midin e de akokraba na kwajo ampoma ena no pai matena se na me no eba abedin komo na sa segment we no ya adwumaku a eso ma se na sa segment we me de ebrawo no eye Kodie anase African spiritual perfume enra me de kire wo sei ena sa perfume no etiye eno ene kuta me e woto aketeketekiti mu na dwumadie pa sa perfume we afoforo a omanya bi edi ekire wo no obi ananka okọ interview na nida so nyina asa bela onyuma bi fi egu ni nsam epraye ede sra nanim no okọ wura hall ho na no nsam a ewo ni hu kwanse nanka ye bebisa ni nyina ye bisa no ema ni tumi ya no enei wanya adwuma de na wade sem aye bisi basa no ono nso no eisu sa perfume we bi no eno nso aboa no de na oton ade a ye nto no enei oton a ye to de na oni adwuma no ene wanya adwuma ye wei aboa ma enei obi atimenya alimunyam ewo afoforo anim enti wonso wote ho eye den eye abayama ne abra na begibi ebia na ye de wo ekokot ope favor from yana nanom when we say ye bibifo die we believe in nature ye ka say nature bi mu akristofo efre ni nyankopon yenom ya yesom yana nanom ensom no efre na abosoma atwa ye ho ahia na abofo obia ene ne de that is nature nti no ope enhira afri nature ho a wei ene kwan ba ko a ubetim ede afre esam se wei no eye spiritual oira ubia egu nsama efre ahonhom papa nyina ema omo ebebo ho ban ema de wuye bia etumi ekoye eni nti no bra na beje wo de ubakode TV studios ha onsa ebetumi akabi ubetumi akokode hebasa eno nso no ewo and spiritual center ewo jema onsa ebetumi akabi ana afi no Kodie Media Institute and Graphics eho nyina no nso no ukwa umsa ebetumi akabi ni duduo mu pa no oba empanimfo ene obedi ahia na omate so ama na wonso no watumi atubi akoton se ye mako so a ubetumi aba abeto anase obekọ African Lodge omakachi a ewo Techiman eho no nso no wokọ empanimfo ene obedi ahia na African spiritual perfume we no wonsa atumi akabi embre die mamenkwe na afei no the trending and afei so the most authoritative and the most trending segment of this program ayatun din say Judam with Reverend Dr. Ajay Kodie no yanko na yanko fa emra mamenko studio 2 opanyinkese na atana se na ne wabo abutiri na we no asesika abotire ebobo ne matiri sonomi ni ono ne de eboniti mamenko studio 2 opanyin no atana se na yenin komane so na African way no efata no pa Rev good morning mejusuminia na ho ye obade adawma and so ahonfa no eye different na ntuma we wunim ni din ana me de me wunim ntuma din me tuwa na difference me kopam se eno eye wo yira ana ani ana makopam se Rev wo ya ma me ko adu awade o awale ye sawo me kan se awale pa okay enti mrante no munya na mo wale due to nom na mo nko hwehwe mo adwin mu ansa due to se na no me kan bibi ha no mo ko hwehwe mo adwin mu ansa mo wura awade mo hwe wa adwuma ansa na wako wale a oboko wale bodam ni na ya bo bebo no obekun e ma no bi mu bu me ma no ei pa ma bi mu na asabi ho ya empie ntino ya na ya kata so me ma natural ye wo ego asa akesesem ne hantanse wo mu nti kan ko ka se me yira bo me me yira bo me a e fere nti ye su odam ye mu bi mu de ken esi asese nkwada amafo etia odam pa bet da akwai buachi bi di u kan ni Jidi say abusuafo obi ahụ obade adawo ma obi ahụ ye pa na se panyini fa ne ho na odi bibi ebo ne ti a ya na eno no eka den medase se ohwe adabo ya edamiti hu ya adabo no ye friend adabo ana ye kan bro to kasa se filament na wakai onananom se wo ya akanni eti wabe ya akanni ni de ye na ye chichire na se ye si filament wo Egypt enti akan hini bia no na ye hini no enye kese de se ye rotumfo na ye radoma hini ye Techiman hini mo de no ye de ne shomase enti wo de no eswa obetimi de atobo obetimi de abo obetimi de abo obetisi ba bia pesa odi bo bia no obetimi de adabo no
abohonum ti we na e friend ada abo anase filament okay ndi ene wa mama sua ade ba ko miso me da ase ene ye bedwudwam na ene ba bi a me pese me ko no ye pese ene yi ye firi Techiman okay na ye ko even ye firi Ghana kora okay na ye nko abibimane a atwa ye ho ahia yen African countries say ye hepa recently from enfie 2000 ebay besi in 2025 yi sure e kamako ye say coup d'etat e koso e wo amani ahodo no so pa ne titru pa ne ene omo ka French no coup no e koso melepamu no mebo modern say for the benefit of yahwefo ntino mebobobo amani a ene ya me no we say omo aye coup e wo omo mamu no e de akire but me pese ye focus so enura ena esan ebeto dwa uko Guinea Bissau me no we say de asrafo akwaje oman no atena so asese coup asan asi ewo Guinea Bissau eno ena no pai me pese ye dwudwam ehen ena Africa ye free ehen ena ye pese koduru na ye mpanimfo no de ena omo esese oye na omo enye nu ya nti ekodu brebi na gese asrafo edituo ebesi panini bi konso na yakase ujumadi a wudi no wuni no ye enti sifam na ye megiman no enye no ye ehen ena ye ko asabidifo medase na mase ha chiatifu bium na me ba no pai no nyame adom African spiritual perfume ma yusu bi akwa jiwo ma jeme de enti no nya de gu nsam kama na wa yusu bi se de be ya eneda no ana na otwe no lack bi e wo ho no usabetimi aka lack no de so kata me pacho ka be fo me chiamo lack no se so kata me pacho obrabo nyina aye basa enti lack de mfa ni agro na spiritual perfume we no eboa epeja o lack ana e boost lack e ma o lack awo no ekoso kese enti no wonji bi a me pacho na oba baji bi na akoye di amon ye ka Guinea asem no ye se yete mpoanu de bia me ka net anwam enti no no kwasem ni say ye ka the word Guinea no ye wo mu kuro ahodo baako enan okay omu nyina de Guinea ye wo Guinea Conakry omu president sisi Muhammadu Doumbouya yes ono ode amantuguo ene betena akonwa no so okay America kra atwam ni enti Guinea anase Guinea Conakry na Republic of Guinea dini dos pa utim from the Guineas utim from Guinea Conakry utim from the Republic of Guinea ni nyina ye Doumbouya ne dia hona ono ogina papa odini juma se mampani ana sisi enso Guinea Bissau ye ka ho asemi omo mampani ye to no so aba akoje nsembebirama sisi akondwa na kodi asojafo ho no president na oteso ye friend Omar Siseko Embaru Omaro Siseko Embalu ono na ye Guinea Bissau president asisi ye to no so aba na asisi ye kesa die Guinea Bissau honom no Brigadier General Denis Enkaha ono ena ye obi a wabase oba beje kondwa no ana waje kondwa no agi afri Omaro Siseko Embalu ensam enti na Guinea Bissau so sisi de ewo ho no ena ye wo ba bia efri ho Equatorial Guinea also president otiso sisi ye friend Theodora Ombenga Onyama Obansongo ono so ze William Befu bi ba me na ko fori di de omo president no ni din eno no omutumi twa so ye no Teodoro Obiang ana ya twa so eka no ye kanu sana ankofa asem bi amro ono ene ya me no kasa ko o 81 years o say premium meba ho na me wansam ka 81 years abusha fo mo wansam ka pa Africa ba bia ye ko no hu wo de meba so na afei Guinea etwa to no popular New Guinea almost president no di James Maroli Pay ono so ni di eno no we ni Guinea ahodo anaga wiase ewe nu Guinea ahodo na ye wo no omo president no edin ena mababo akiro ena nkuro no din ena mababo akiro no ye wo Guinea Conakry Guinea Bissau Equatorial Guinea ena afei
Papua New Guinea. Now Papua New Guinea no eno akodi abrofo no eho no Guinea na aka miensa na aka na ye Guinea Conakry Guinea Bissau ne Equatorial Guinea je ni nyina wo Africa but de ni Africa Papua New Guinea omo na omo ni Africa ha sisie ya me no ekasai now you should take over eba na sabi aponche ena odwan enso odwan na yesi kusie oso obedane ahwe a ni dua de entumi sisada ya kofa niema bia ba beduru ba bi se enne de dua ye kasai no ye dey so ban bia di se broni which ye nya brofo enso ye behave say abrofo ye pese ye behave to say abrofo which abrofo omo mpese omo be behave to say blacks and then tina yenko ade yakoye to say ye pese ye behave to say emrofo what you say me macho ye bibifo ye nya brofo etimuma ye behave to say abibifo now yenhwe timer take overs no ekoy mama starting from your brother ya or Burkina Faso Ibrahim Traoré yes time papa di tu ebeje konyo wankum obi a Brigadier General Denis Nkaha wankum obi a asat now president no watching di na kosie e na watena kondwa no so eto da ye bo Ibrahim Traoré o Burkina Faso abaso obi say pronounce the word well matia na ya kanfo na ye mfiri ho ka aje Kodie ana otumfo say tutu dia ka min kanti we no mfiri mi kurom enti mi kanti a mo mfa ne sa mi kurom de o say ade adwuma mbadu metumi aka otumfo say tutu metumi aka bi sa di ni bia de metumi abone kama mi botia sorry na mo de acha mi now sanko yo mbeje konwa free democratic for ho no kufo no compare them. And they enter Nigeria citizens, they are crying for coup. Nigeria citizens, now today they are crying for coup. But they can't voice out. Say, hey, Bia, we need coup at Nigeria. They can't voice out. But within them, their heart is beating for coup. Nigerians. Equatorial Guinea, the same thing to them. Dear President, Theodora Obiang is now 80 something years. 81. Now 81 years. Chairman, you just imagine. Compare this man to Ibrahim Traoré. Compare Tinubu to Ibrahim Traoré. Tinubu 76 years. 76 getting to 80 years. Old man preparing to get to his graves. Ono neya me no kasa yi no oto ha oji na awu okay or prepare no ho e de akọ wuom so anything that Tinubu will do no it will benefit Tinubu and Nebusuya the family of Tinubu. You get me right? Okay. So the same thing applies to the old OGs. Yensha Ghana hayai ye Ghana hayai recent your president Okoya Ansana, your Papa Mahameba. How old was our president, former president? He was 80 something years. 80 something years, getting to 90 years. Sometimes it's not their fault. But brebe they are called omushum. What am I saying? So, Ebasa, yes, citizens no, and now Nigerian citizens, me for Nigeria for an example. They will cry for coup d'etat, and I say coup. Oh. Say the even center on Cameroon. Paul Biya. 92 years. 92 years. Okay, 80 is not Paul Biya, 100 years. Still running for yes a president. Maza, Camerooners, what is going on? So, more soldiers. Do you have soldiers at Cameroon? Alassane Ouattara, 83 years, Cote d'Ivoire. Ouattara. Then I wait for him here. Can you imagine? Yes, 83 years. 83 years. Ivory Coast. Ivory Coast. Yes. Namibia. Nangolo Mbumba. 82 years. Namibia. 82 years. Brothers, why? Zimbabwe. Emerson Mnangagwa, 80 years.
Mangawa 80 years old, brother. You were Museveni, Uganda, 78 years. On a wheel of Buffy Obia. You were Museveni. No way of Buffy Obina. Masa, this is the time. I was a year youth, no. You take dominion. That is the reason why me catch NDC for say. Say Papa Mahama say Okwako Humia. Omunjano manonko. Onko Humi. Name mom, they should come up with a babunubi, a fresh, young vibrant man. Energy was so. Compare a American president, Donald Trump, to former president, no, Obama. Obama time, me idea Obama, yeah, mampe. New invasion or the call Libya so. But according to Obama interview be America, no, or say I know one, but one a trouble so onkoka. Or only portrait crown or nim nipa cro, and on so kind. So, and yet Obama ne penny say, Obe invaded Libya. I mean, Libya then president. What must say? But ye Africans, no, ye the jungle craft so. This is the timer. I was say you vote to out. Okay. Ye old GBR. You're 21st century. 15th century president, no. We should drop them. Okay. Because of side way, yeah, ye be yenti no me research kitu okay. About nipa unyina wadwen. Come here, some about can was okay. Unyina wadwen. Abrabo, yes, a circle. Okay. The more usano obi ne so onsa na wana tin kakra. Okay. Then time no wadwen entimi nkyerɛ de ope. Okay. Time oba kitwa no. Obetumi esu se bia ne kondo emu rice but bia odi emu ne be ma no kwa no obehu obi kalipo na nani anje ho ene na ope na adwene nye stable no saa na unyini kwa no so no obubu akokra no Museveni also obi so ne sana odi ne nante for be say for be the same thing even Tinubu ojina podium anim say okasa ye go so checheche Tinubu this obi so ne mu unless they hold Tinubu for him to talk yes. And you are still voting for this man. Nigerians, are you correct? Can't you think? So you don't have any youth guy you people who vote for. What is going on in Nigeria? African leaders. Huh? Vote this OG out. So Montiminya Obia Otiset Burkina Faso president to vote him in Nigeria. With Macho. Nano na make us be Chinese for. Say mupa mumfa OG biamba. Okay. Mumfa youth and energy e wasoro. Okay. Na mumfa sa person mbra. Okay. And this will continue. Okay. And PP mu onkofo a omo energy wasoro. Mumfa obi a oye OG biamba. Okay. Epimacho. Yes, seram yensadam yensayem. Party and this new MPP no ya dia. Yes. Ye do party no. Yes. But yempe OG. Obi be tene ba bia dwenema no. Okay. So obi tene ba bi dwenema wa masa. The obe kon wachi nyina be say. That is the reason why Africans yet mean kunko yanim no. Research crowd say we need do ba bia on kai nsem. Dabi o kenkan ade kora wani bofa so. Obi be sign bibia mo. I remember me ti obi speaker. Yeah, former president wanya ba bi ko na fa ne kan NCA. Mills. Obi ko say signature of Mills man, Mills. Miss call so no. On kai. Like what you are saying now. Nti sa president Tinubu obi betimi ko sign signature for Tinubu. Yes. And Tinubu will accept that. Maybe onim ho hwe. Yes. You don't know anything about that. For Bia the same thing. 92 years. 92 years and you are still running for presidential massa. Africans. OG. You people should go and sit down. Rev, me say we no one. Ya na greediness in quote. As a person minkumya du furu pebi anase Ghana owo do edema o man. Witch and witchcraft and by some practices. Okay. Omo by fu. Sango for no me by fu. That is the reason why me you can say Guinea Connect one president me penasem pa Domboya. Ono na yire o chiritum. Obetu ni ofa. Ni ofa di ade o hede ni ofa ye no ofa na nyini. Sifom house mean sifom. Ako ye tunu nei. Eye ayi Omar Sisoko. Ni yire aka chense ni yire ye fe ni Denisha Rose Mbalo.
na ye 24 11th November ya etwa mi say ma on stand biom on fa the position to ho Guinea Bissau omo maame bi wa just forget the name me refer meka mo meka kire mo maame no na ebo mo ji fa hudi ma Guinea Bissau sa Guinea fo we enti omo ndi Mother's Day omo fa ndi agro omo di it say you can say bronya no because of that woman. Okay. Mame to ni kunufo the initial rose embalo o to ni kunufo sisasiko say ma onrani biem na de wo mudi na tem no ompe. Okay. Ye wo mrante ne meba bi wo okunu tufo a wontie me pacho se ye tufo atie ai tintintintin se o yiri tufo atie se yiri kunufo se ma onrani biem no se nka o te ase se onrani biem a anka ai abantugo ya abagini bisa anka ema ebesa akura wo integrity intact ni par respect adia ema me pe ai honabo etuboni Kintampo former MP or NDC ni me penasempa okay or me very close friend okay papa no call one buy no wo hia ono Mfantini okay ena obetena Kintampo bo ne bra na o stand here NDC for two man okay o me ni ko parliament o boy ko fa agriculture sia me no ka say one technical advisor for agric minister. Oh wow. Or me very close friend okay o ko ba ku wie ye no NDC for na say me twa ho ka say wonye Kintampo ni ba enti omuntu no hano no pega ne say abusafo mi nko biom empe wo yo wa ya bia anka promise na NDC for na tutia no mani sifom kana mbegu ase yes ena san komto man ko ya ngombe ye campaign tia ne say o ye Mfantini o mfrin Kintampo o sifom but onu ho ye na omutu no funa say monyima konwa masifom ne o ye former MP a o sifom boko no amka ya o sifom no ne NDC san ba power ya befa na ya man position of technical advisor for agric minister. Okay. Enti agriculture yeah wo Ghana ha nyina on e control. Ye tia se sia opa ebetuma ba say ye kasa o be enko TV because MCR obi wo ho a o control ye ha nyina ti di opeso ye no e no be ye obetumi ehunhu sa wo kasa pa be enko ba bia yo se wo kasa egu o se da de ne tie enti ono o control se he position e wanya mefa kwanya we so ne matu ye MPs no ni ye ministers ni before ye tu se si form am pa cho ye tu si form one we a anim go se de be bro no emwo we enya ba mu panifo ni tu ni fu wonim se enne ya ye papa Ken Oforiata se special prosecutor twe na boso a wadwana kwatena amanone a ompese obeba nyina no bire bi ba ma futuo bae so on si form even people for na nkasa e ka se Oforiata nsi form ampisa omo parliament e sorry to Oforiata say Oforiata nsi form Oforiata se minsi eno ka ho bi na ye mu bi eto obati MPP me ndada okay eno ka ho bi me niema mienu a e ma me to obati MPP me to abawo ya to ye me to me wetuti ya MPP okay be parliamentarian de me to ma MPP okay aha me che NDC fa ba ko na MPP so fa ba ko manzisi obi a okay presidential ne de me to ma NDC okay parliamentarians me to ma MPP okay abato ye to na no de now me ko takrade na say Yoruba umieba no ofafom me fafom bi Yoruba umie fafom bi na na yere di plane na wiem ma bufu bo sa asem no e hima kuma e ma me yese meto ba tia just because of that asana hantra ko dibi musai bra na ukuru enam fom yenyina enam fom a fom ko campaign na babasia ono di plane na wiem Samaria di plane na wiem am say ha sa na di MPP achini ya bi nya adwuma na say wu en say okay maka yate na yenyina papam yenyina efiri ho okay enti senka ba umiaye no Samaria yenyina na efa fom a yibe so wodo ti say dem ayi Dinisha Rose Embolo otu ni kunufu no na ka otu papa ne fo ni ma bi ho a na wo ya yibe say yes oso obabase otu nufu de to so mienu ametutia ye kan say nye Baumia asach kra Baumia na no ye presidential candidate good nti ututia Baumia amametu tia Baumia eni say na nado ye hwe amamu na enkoye bet na ye do MPP party bi ho a onni party card kra but obekọ no odidi atem onni hwe ontua dues bia ma MPP da but obekọ odidi atem
nanso yakase oforiata nsi fom oforiata se onsi wunsi ya na yedo ba yo wunsi ya yate ade no ba bia ye kono enkoye ye party ni nipa ba ko dia ba ko fo na wu nipa na ye nyina asoma ye nyina ne kabom ko di light to aba edima MPP mbra power na sa ade achina niema ha nkoye na sifuma wa ye yiri sa wunsi ye nyina ye metena fi na correct mistake okay ye nyina ye metena fi na ye correct mistakes no ba bia mistakes wo no obisi that's wrong that be etoda ye nche ne sa wiase ohun na make say ye before yes yesu ban say aponche no ti so bona ba ansa na wate de wo ka no ase okay wo de me kire no ubona ba obeti ase ne ya ampipi ye ba fie ye nyina ye ba fie ye ba hume ba bia ne man da ye no o se na no ye papa ba umia ba na o ka say o me very sorry the best speech amatie free ye papa ba umia o say what dey chop ba say o me very sorry nyema bia nkoyi o magye atum me wo ye nipa wo tu mfunso tuma me do nyame me do me po asem tama ye kan say siseko ne yiri ni tu ni funu oji tum say onko biem ade achi ya wa fa jire mu ase be juno say obepreba chairman na nya wo na the initiative fu say memma no na papa na ba say o se bepreba biem enne na ubu wani ko yira sam so no wo hu di ato say ya chiwo kosie di obedi wuntumi nka say mepewe ana mepewe di soja fo ne pe no de be ma wo ebe ya o sa kwada obi a wa foro man pe na ko nwada sure na ne akola na Techiman aduane a wo pe no wuntumi an request say munkoto we ma mindi na omo de omo pe no be ma wo na ya chiwo wo sie wo se dem seka usi foma we is Techiman na ka bia ye be on now obi be respect na obi aka say why ade da ba omi agitum say abusuafo abanu ba bia ye kɔ no ye di ntwo ye di nkukuo na mi wo Kumasi station mi bɔ mi nsɛm papa no mi obi a oye ade ye a mebo ba so de enye no ye be ka kyerɛ sɛ ade oye a oye die enye what you say ni baumia ya ade as a matter of fact do you think say senka baumia ye to ba no ye na ohwe ba bi e ko na baumia tiam abusuafo mu sisi mi o ye mpene anka ye ni soja ni a oye MPP ni a ono so be fatuo obe sorry o do baumia pa obe sorry nko obe fatuo akodi baumia chi akokun baumia ka say da bi abusuafo ye di ncho obi ama ye njintum say ye di nkukuo obi a say na that time no so kura no na baumia na ye chairman of police service na do na on handing over ntino no the head of obetimi asesa tu say momayenko anka ombekun but a man of peace sa ho de me man of benefit of doubt why ya nipa de yese utan kwadu ayi mirika na mom mesre no we fa ba omi obetie mi a oyire tunufo esrew omre fom oye young kasa so omuntu omhofo oye very young ya koye say mami nwura mu kakara empanimfo ye ne omatwe omuti a MPP akonwai omo piri ni nyina no wo hwe omo kasa bia omunya akwanya omo keka omo nyina akora no esese ye po omo bongalat na nka ye pe ofuro manu nduru dwom sa na mom se manu nduru dwom a Ashanti regional minister de na owoso for the time omuntu nufu okay ne me tie ni speech bia na anwedin to the point that sabi me nua no mfa ncha me kotu me refi ayi mo se mensa no semo se mensa me kotu no o se ye disirimfo aka ntete no efiri sirim eba Kumasi a ti se ye wo mo pane ye dware wo mo aduro ansana o mawuro Kumasi kasa ho na epon kanka in fact MPP administration no de ni papa ben de wosi o mo ta position na o mo kasa nya when nyina ka ho bi na ye ka se ye mbra fie ye correct mistakes asempa ni ma bi ho na entwaye e wo se ye correct mistakes na fe ye hu se ba bi a ye konie sabi ye re Kennedy ototo bomb be Kennedy obi a opese obi ahoto no me hu ni say okita rolling style of rule or temperamental enti so omo behwe na omo ani na kasa na nakoma no obedwojo ano benya pani bi abono na akoma no bedwo a na mbetim di na ba that one we are good to go then nyina be kwa bum na bibia e kama suban eti senyin san udimi fanzie oya dada
Now, Mesre, Africans, the whole Africa, Africa, say, old G's, no, young drop young you a moon free home. You from Mahama, although one you debate, Onisa is active. I say, oh, by or to Nema, correct. Yes. Those days not by, I say, not on your aware of presidency. Yeah. On Mini, or that's what I did as a president. Me tell the interview from Kakra. Aha, me tell the interview. Or say, or catch you, I'm saying, a woman bear 3 days. Nanka, on from prepare no. I say that constitution nature say president who are done 24 hours. I say, yes, well, in. And I say, na me, asem say ya to me. Me ne papa na tifie, ye kwa adwuma ba. Me wo adwuma na afram sem papa wu. Me ne nya na afiri fie kwa adwuma. Yes, be dia de. Yes, be dia de. Me dia de am na ye yie. Ontimi ndie kondwa no. Okay. That na e wo mrem say e wo say oye ne sa papa so ntinu obowuram e be di president. Ni say ntinu gwantumi antoto ne ma ye. Okotena fie born gala way. Me ankasa satam no me toba ni bitia no. Because na me operate coastal. Me fish say no bra. Na me nyaka sada na ye to ba mo vote Mahama out. Okay. But nanado ba ya for atamoni nsam ba ye no. Anei no. Yesen vote ni ina. Wa ba ne die mi vote ka ho. Mi vote ka ho na Mahama be Mahama. Okay. Ne no ba ye no. Yahu se niema de na kwan. Okay. Mesunda ye bi eni mpanifo di hu nkomo. Okay. Na Mahama ne soja fo mpanifo bi. Aye meeting. Anka eka twi ne brew. Se mo be kan me a Ghana fo betie na omate ase a. Brevi so ye e ma yewura na Akufo-Addo. Yes. Osesa soja fo mo ban ni nyina. Akofa French soja fo na guide no. Ye ko de mango mi ko bi. Soja ni na bomb bubo no ho na ni hwe ayi babi a ayi mosu we natural mosu your friends larabanga kwan ne so no soja ni ba ko na gino BM na esi on BM ne me ka na esi o. Okay. Na soja ni gina ni mse nti na ye gina ho akopim se na do ko radio no so e ko kasa ba radio na hotel na ofiri na ko radio no ho na mmeda. Okay. Ho na mmeda. Soja fo ye dom ko eni nyina no obi antitwi obi antibrofo. Bonjour, bonjour safa, merci. Et non, non, muka. Asa. French, anya French, unti obi akasa, obi aso nto de. That time no, se nanka soja fo a, omote brofo. Omote twi. Ana omote twi a, onke longa uja fokotu ba bi. Because that system na Akufo-Addo who is a very smart person. O longa soja fo, uye ni nuon, uye ni bo, na Gini Conakry, enye no fase. Mimi nua baba. Ami wu obedi makonwa no medina ko soja trainia mabedi president me so on guide me ade kinya na akola na tu afiri so Gini Domboya na so na American Domboya betu ni wofa efiri ade so ane Domboya ye president na yire efiri e kan say na yire ye broni Domboya yire broni. Okay. Efiri France na yire ye France ni na yire ni misbehavior onu akoche de yire no esande ne yire no kotum. Okay. Sa president ni bi na ye hwehwe. Enye de obedi skare ya kan no atu na ye ja na akọ dabi. Okay. It's Africa. Mama yan sorry. Okay. Name de Brigadier General Dennis Nkaha. Me bona baso. Okay. Me congratulate no. So wa ya de name mum me say man warning. On hwe no fa konwa no amma sisu ko ni nkofo. Okay. Mo fa konwa no mo. Won tutu ni want say Burkina Faso president no. Ade na oye no onyire no ho na onye ne sa onfa konwa no no ontena so na onkope ayi ye kan say Mali president no. Okay. Niger president no na onkope kan say Traore so nka ho. Okay. Ma me bisa question we say wa kena ko ho a nte kame akoye say ye mpanimfo na omotena so a cha say unhu die omoye no ya ubekom no na omowo amanone mpanimfo bi a omota omachi se we a yetu ni nei sisiko sisoko mbalo omo se time abato ne pintwe na e no fa fun no frɛ Macron Macron yetu mi o one on once e na odun ko she dem say na soja for no be declare say omo fa ba Macron ye be ma on ko na ye hwa de
Se sa no de Burkina Faso yempene oye omin huni nipa bi se sa no omo kufota omo born ani so ayi Macron we obesi so okọ Thanksgiving obi komman ntimi je se Macron no omo born ani so no na adwene no bibia ka Macron adwene no na adwene ne me ye sure se nya papa bibi ha no na nka otu krom na obi na Techiman masa aba ye we Africa ade na still mental slavery ya yankwa na wo man be se ye gold ne nanu na me hu se sami jamfidi gold bia be kire se Ghana so ye gold kakra ye wonie if say no credit a nanka ya too gold free Kwame Nkrumah pencil abepe ye ni gold reserve America ba bia no ye dia so bofom say ye too gold nanso kwa America ko he omu gold reserve ye te se crook e se Kumasi amanfo ni nani namu oman bia develop bia ni gold reserves ele ma oman ni gina na ye too gold ye ni gold reserve na the concession to me ma obi na the concession na ma obi no na fe de o say me ba too gold no me ma 3% na ma fa 97%. Kwame Nkrumah kan say bi ma me nko tu na kasafa ho or see change when it is denied or too long delayed, violence will break up here and there. Not that men willed it, but the accumulated grievances will erupt. Who feel say and I would drink say and no NAC. Media, there be a case and shoot happen training. Ojo. She say no, abopa. I say mikrum nipa ba kum. Kuba, Tama, to Nkrumah to President Bebre. We are, as you say no, get ready for more. Okay. And your prophecy, name Ayasamka. Get ready for more coup. Because from 2001, and a Mali Kurampo, I say Kumienu NSC war, 2020 BC war, and a 2021, and a Guinea now Wukaya, and also 2021, yes, AC, and a Sudan sono, and also 2021, and a BC, and a Burkina Faso, and also Kwano AC Mienu, Ansana Traole, Eba Betnasui. Niger ABC 2023, Gabon DAC 2023, and Madagascar NCC 2025, and Guinea-Bissau DAC 2025. It is a twa sa. Said they not make control. Guinea president no omotunu. Na so yedem. Ontie ne yira sem. Ne yiri tunufu. Ne yiri ye friend Denicia Rose Mbalo otunefo say anka onfa konwane nto ho na onsi fom say the year to Tinubu fui ye to Tinubu for Tinubu get ready Tinubu you get ready. I am telling Tinubu Nigerian soldiers are you there? Oh dear we are coming oh dear get ready me say West Africa cool emba one e beto to aso so we are say no we say next one beba the following one beto aso at least you expect 3 coups. From now 6 months ahead, no, you expected 2 or 3 and more coups. Okay. It's automatic TV, you know, but you won't follow into automatic TV. Now, what follow who news be up some blogging mouse. Waiting the amount, no, or my blogging the amount. Yamishram pa. Okay. Or my like me video now, maniac. But what I say, me too, Brigadier General Dennis and Kaha. Say, ma on Fakunyano and more muda. Okay. On Trakunyano, on Traso. On Tutuniama. Not on Tutuniama, said ye, Ibrahim Toleri, on only the same thing. On Twasso, sir. Not on Tutuniama, correct. Okay. Ye gana ideas, I say, Yamiadum, I say, Yadiano, a Muajuka, Obia, a spectacle, a more yatisu, and what yatisu, dollar above from 18 say, system no, a stable kakra, even though a little baby, I expect, but for now, no, a year, come no, our hobbit, you wouldn't get it first. So, Mestre. Mahama say yura akonta why e bia to aso yenka say why e bia twaso na mom wonso Ghana for etufo said ye bebre kan say after this term ubesi fom no what she boss ubesi fom said ye be enko fam to kwa bia mba bi mu nya yodom e mo bia metufo say na rave bo se obi ya ban adwuma kora nka onya 60 years ya yesusu se nka wayemre onko pension because oya okirekire ne ya yesusu se sese ne na adwen no
emu enhyeda enna ho bebrebe na po within both physically mentally and afi entumi enye strong say obetumi agina na so adi djuma eba ne say na bibifo nkwa eba say obi nya bibifo nkwa mpo president na nka eye position ba ko nka eso pa e wo wiase na no obi adi 92 years po obi ya ene ya me no kese nantie kura ho be ya ne den enso no odi ade he po obi ya yetimi nya president of Ghana ogina ha Africa a ojunso a onhu so ojunso be na ya to aba man so me president why ade na ye nim system ne nye be me ade ba ko me pe Ghana for one say ye mpewa pepa na ye you afi wonom mi ko tu otumfo se tutu ye no otumfo se tutu ka kire yera akufo de say kom ne ani bre ni yaudi Ghana fo di enti ye yi mahama sifom enti ye de waba no minimu me judi tutu nema first 4 years na na tutu nema correct second 4 years okoba be no so na konwa okoduro say ohene nsoro mbechia in fact na nema bi enkoyi as a matter of fact na nema bi enkoyi kura na nyini so ka ho yes, Remo, Mumfa young boy, or energy was but in telling you, Mumfa Mumra Yepe, Yapomosa, Yapomosa, Mumfa Obia, Nano obey president, or no 92 years, and I okoyi Obia, or no 191 years, or no your friend I Clement Atangana, or no, and I bay constitutional council or more president. I feel so no dear Okoyi is so mayor chief of Cameroonian army 91 years. 91 years. Say a kura na soldier for Kukuna. This 91 year, what could you say? Be a soldier commander na say we no ono 94 years Marcel Niet onso wa yini say ono and a mayor president of the senate and a lieutenant Eso a mayor minister for justice onso 83 years. Na say oni mu yanwini mu yantia na ayi MVP ni ma ya ni tim na pa ma pa ya ni tim dwuni o say ye youth no ye titi se kube nyansa ni ba omo nyiri no so ba omo so ye wuru omo ma ba brabo na wie o ente busuafo omo ba brabo na wie sa no de omo ye bia no emwae as a matter of fact ye man panimfo ne nkohome na ye mu ma ye youth no ye take decision because they can ye ni ye mbadachi 80 something for the omo ko na na do say on ukosuro from the nando ntimi nya 20 years and can age ho da baby waduri da bi on timi nya e na obenya mpa dey asem papa na obeka ono ankasa bebre na nando ntimi nya 50 years and can age ho da na baby e papa kufu oduri na yasen akoto abama no tell me president abba like how 90 something 80 something that be wabra but tell you ho you can say akwa ofrisu nwan sa young guy honum okay Rollins bayi wo ho zinatom Jean mu fo mbra tintintiniti fo no udisco be chiwotum ono bit say Rollins bayi na zinato Rollins ye na be president ono me nya so 40 50 years ko benya yes na obetwa 8 years we dey fan say 40 years otwa 48 years we bedi madam o misbehavior ye beba ofio because unye nwuye wo ba na akufo de se wa anyini wo ye no bone a wafa no me wo kase tie na wafa no me wo ye bibia wafa no me enti odi nkwasasem kura te se fa ne sa untumi nkeka wadwen kura nkyere no what must ye ase wumu ade be young masa ujimi de be ka kiro no wasem be bobobo what you say sipu nkokorafo no nyina mfio ye sipu o out na mo Nigeria for de no nya adwuma a pity for you Nigerians. Someone you be an old person. Tinubu, no Nigeria for to Obama Tinubu. Nigeria for you correct. Original podium so I say Mpasuro Kasakura as a joker be. You don't have any person to vote for a joker. Nigerians, why? Why? So if Nigeria developer, won't you be happy? Money in just Nigeria be develop ya na insecurities ya ekoso ewo Nigeria na mo Trump omekumu me say Trump no obekumu pe mo Nigeria kwanya na odi adane mpasere na hwehwehwehwe nsemu nko na this is the timer I was say yet to your boss na ye youth no na ye de ba ye manim but we are so eteni okay on say e can say Elon Musk
of South Africa. Only sika so South Africa ni. Okay. Or America ni. Ne on America for na twibom. Omo to so ne so pa. No for South Africa. Nanka this is the time yenya Africa ni a apart from Musa Mansa yenya Africa ni a why best why billionaire, world billionaire. Owie also on Africa ni. Are the Africans why? Yes. Dem bonen kwa na yaye. Because you bad mentality. And yantutu ye niema ye. Yantutu ye niema ye. Yes, amwa yen. Dabi. Tambia na ye kokosese. Na ye oka kuminya. Miko Bissau. Guinea honum. I've been there before. Okay. Na time you call Guinea no. Ade me hu ye pa ye cashew nut. Okay. Make me say the whole Africa country cashew ana atia. E wo so pa e Guinea. Guinea Bissau be na ye two president. Omo cashew papa. Cashew ye de ye quota. Ye de ye acid. Ye de ye ni mo bebre. Ni beans no so no ye de bi ye nkwan ye dibi ye wibi ye de bi ye ni mo bebre. Nka Guinea Bissau betime base on ni cashew ni nkwa na nka o de developing mine no. Nanso hwe. Na ewura mama yesrew cashew no me de no makodo ase awie. Okay. Enti afibuo no mumpejam. All right. Eno Reverend Dr. J. Kodie and Jujum so I say ne heat na ba wa family ni nyina nso esam se ye boa na ya chechire o man Ghana na ya chechire abibiban esam se wo ye den na ye firi ebia Elon Musk ya o kan ono ne kala ebia ebrinti obetumi aka se me ye America ni na hwe me ya meti he na enne me beka se me ye America ni me ye China ni a obeji adi ntino sa enete yen siesie ye kuro yenye ye die ye empanimfo no ya na adifuru pe no ya na edoso pese minkuminya no menkwa me ni mefiefo yen ka se wiase nyina ye na ye na ye wo awre hosam ne se mo wiye ye sika no nso na mo mfa mie nyuma e wo man no mu ema mabunu no ye nya bi nye mo sansesa eboye nkoro no esan de kugu ama no ne ema omodi ye omukuro ye na omosara dictate ama mo se mo nhyam omanfo so ma omu enye wi enti ya na enya awre ho ya na mo conscience e wo hen sia na ya modwen ye enti it is time say Kwame Nkrumah change na oka ho asem no efie na ekoyi abibifo ye besore ni titiri pa na emabunu no na ya kabiri ye tumi no e de afiri mpanimfo no ho because yen na ye de tumi na ma wo mo yen na ye ka ewom yen na ye sha ejina o de check say abato mre no dura hwan mo na mo ye campaign no kese apart from say we no di V8 no cars no beba no bi mu bakora mpo na omu nsifam omo tete car no obesi fama eye bra ebia ya ma no bia 15 minutes o de bekasa yesa oti air conditioner no mu sa bet wo akogina awie no mu anopa kosi anyumre wo twen no wasan abu anim ti akora ka ho sade no this is the time I was twam say president Biba na wajai wajuma na akogina park so na ya brane me na wo twen no de opese oba obeye ne kana mintie uka eden ya media for o mbefa bi na se me ye adwuma na masore se me kwakotena park so atwen aden a Yoruba umieba aden a president Mahama eba aden a Nanado ba yenya hwi firimu aden me kotie de obeka akwabi na mitie no say akufo do time o pe MPP santinu akufo do ba hey uko rally ni bi say hona me free ba no say akufo no say papa no to brofu one de akufo do get one okay say na akufo do to brofu papa no to brofu brofu no ene it is time say the youth of Africa ye be sorry it is time we rise and reclaim our countries because so called empanimfo no omo ni physical strength and psychological strength ya omo di beruri yen enti say we check ya we da ye hwe amane a omo empanimfo anyini we da ye ko Cameroon Paul Biya 92 years Samai obeden acting kefa 92 years odima ono obeda adwene dachi that you obeda adwene ono dwen da obewu enti onye bia on sa japade ngu ni nchirima o oni made bi ma men ka sam kitwa bi wa ha such people no omo associations a omo join okay like lodge ni Freemason ni occultism no bebre join sa society no and most of these societies no
Ye practice e kire say ye wu a ye kwa ye besia ba. Okay. Enti no say me wu na me kona me ba de a then e was say me to wa niema ye na say me wu na me nana bi e be wo me a ana me ba bi be wo me a me mbre. Okay. What you say? Me wu na say me nana bi e ba na say o ba na o be wo me ba wi ase me mbre. Reincarnation. People no omunim say reincarnation wo ho. Ah ye be reincarnate omu. Enti no say in case of to niema otutu gu nachi. Say de be ya oba ne niema be koye. Okay. Oh de me chiro no. Say de be ya ne niema be koye na onko fa japade no emeye Ghana yi na Ghana no anye ya dabi. Okay. Oye ni se chewe say that we nkwa ni owu no ne nana bi be wo na obetena sika fie. Enti obi o 92 years. 92 years. Paul Biya. As a president. Like how? Alassane Ouattara. Ivory Coast. 83 years. Could you hear? Na ono de say o matra ne first one amfa. Second one beba. Watch out. Motiam behu. Say Ouattara second coup beba. You be to Ouattara by all means. Nangolo Mbumba. Ono so e Namibia. Ono so 82 years. Theodore Obiang, Equatorial Guinea. 81. Emerson Mnangagwa, Zimbabwe, 80 years. Yoweri Museveni, Uganda, 78 years. Anyhow, Abdul Majid Traboni, Onosu Algeria, 77 years. Ismail Omar Guelleh, Djibouti, 76. And I face Almighty Bola Ahmed Tinubu, Nigeria, 76 years. I just want to greet Tinubu. The question is, anytime at Tinubu Bagana Biano, you people should call me. I'll go and greet Tinubu. Okay. The question is, how far can they think? So omo drain edia ma yen na ye bay. Oka technology asema. Omo nim anything about technology. But the name we are technological world. And to such person still only did the affairs. Our blood science kura bet say we need to do baby kura we free niema. We will free baby you need to do baby a nanti ho be yodin. We need to do baby kura ase say enye dimension ne ade ase wo kasa kura basa wo tinipa mu kura na oda wo tinipa mu ade wo timi dan ne ye bia di na unhu enti memu na na do animtia edumle bi be hu se omo meeting kura no wo hu se na nate ho a na wasi ni trase wa ye mre obeda na nani kum obeda eye nature call ade no body cells no aye weak enti no ade no ba enkraw me de menya anka sese no omo fa ne say before amodi obi beba as a president no on from 40 to be 55 and abru 60 years na ka yen samela say winya be 65 years ya atwam untimi for president biem because omuntu nyiye Wajuna ye week. Adwina ye week ni padua so kura ye week. Yes say ye hene a ye panina. Wona wodi kuanim. Enti se bibi ba wima. Wo na obesore agina na wo manfo adi wachi. Enti no wodi abi obi te se Paul Biya na esi bibi ba mampani nso ni ngina na manfo medi na chi a. Gese no mampani ye kobo na bomo. Ya sem ye mobo. Enti kana kore abi man. Ya na omo ho ye mobo say hwe France president no Macron Waya kokora na dapi so di Techiman kokorafo ohun say America president ya Trump betina so when you say ohun ni behave well what tam tariff mo dey to so bam on the oil contest here yes person Nigeria for you to ko say mba be ku bi we company mo ye ni yesim hunu obi nya ntoko a wasem. So change when it is denied or too long delayed. Some penny for no months, some subaya. And I say change now before the youth ye penal say ama ene na eda ho cha violence. Wo yo wa ya menteme ho ase cool fama me no ebe sori. Na eba so not because eno na mabunu no ye pewo. Dabi enya no na yepe but abufuo ahye yemua to the nonsense level say Nigeria for bi mu ene abufuo ahye omumu especially the youth and I feel Christian community owo ho say the abufuo ahye bi mumu no ahwa omo sori a de omo beye no nyesa na omo apnane but the current situation na ewo grounds no and I call for that
it is time say before ye be sorry na ye ma ye nia da ho na ne ma ye nya no yie no e wo se ye no yie eno e na beboa ama abibiman yatumi ako edi agina ye nan so eni nti dwudwam segment ya enei ye de ebrewo e wo Kodie TVGH no ma yemfa eno no ensi e wo ha na afesu no me nane me ho emra enei ya bre no ekopa nti ko wakrata no enei mebobo so taw ena di amawo eno achi no na yedi dwumadie no aba na wieye eni nti no ma memfa aseda ema Kodie group of companies eno ene adwumaku a ena dai esomasene na dwumadie yedi ebrewo Kodie Media Institute and Graphics hono oba na wabeje nsentwuro adwumamu entity newscasting and editing newspaper review said ya meyei ni nyina ye kirebi ewo sports presentation obetumi abeye disc jockey eno eye DJ koche ye be kirew na wonsuru wa hu said ya ubesi abonnwom afe kese pa na ewo mu no eye graphic design eno na abaso betumi atena fie na wunya adwuma nya ekura wudi ufun no na aye invitation cards wedding invitation cards wankasa watumi design ni bi na wonsuru wadidi ho adidida eye eche adidi preko eniti bre na bepe adwuma efama hu ni nyina eye Kodie Media Institute and Graphics eho ena wudi wanum nyam eba abepie na wonsuru waba abeje ntete ye chi akwan ewo adwuma Fanti Newton obo amani school mo ho eho no wo ba ya kire book mu dia wie ni ye do e practical studios mu ntum eho no ena ye kwa akọ se we eye console ye pia we ko ha ye fade in wo pia we ba ha ye fade out mic no yes sumane menwa no wo kasa nipa ho anya kokoduro afi mic no anase camera no enhwemu to dabi ye nya no sa ye be chill sa na mani nyina eni ntinu baba no na wo di wani suadin hu a eye a dream ena eba afi wo be kofie no na you are going with a career nti Kodie Media Institute and Graphics or come with a dream, live with a career eno ene adwuma ko ba kwa eso mase afeso no Kodie Heba and spiritual center ene de minya body pe na the producer dude amani kokromoti so sei na ode a kire soro na osi bohobiem eho ena ene du to akwa amani mema yesem atumi akosoro a Kodie aboa no amanu nubina nia hini ne nhankama enei watumi awiwi bi anunum bi di amasaje a enei ni bema aworo asin entina ba ho na ayetententen a ama asanto amame enti hu jai asanto amame ba ho no eno nso amana himfie ho ayede ayehwama due to susu no enti hu jai esi se woka aha ene aha ka banchirima eje pepe enti obi ne mpena ene ba ya enei mi di omo ho adanse edimawi wutifie eye den na wonsuru beji ayarehwe ewo empamu enna se ennamu ensan yade nyina se ye gonorrhea syphilis baba so se ye kraman de se ye nkokodwe de se de tie bia no woba na waba ama yama abibiduro ebia intridi yade ena ehawo ebia mojaburu so asichiri yade wona ntikakra bi na wabre wakoma ebo peri ena yade ebekum a emonka ye enitinu bra na afidi a yakofa free China ba ya free no quantum machine no yemfa bi enhye wa motuam emfa nso so wonsa no emfa bi enhye wutirimi mu wo ko ase wanantam na enskali wuni paduane nyina enyi yade kora ewo ho enkyere na a doctor fo ani ntire ni achocho wuro omo wo yaso ye no omo nso emmoa wo na omo emma wo enupa kasade yade bema wo ya hyeda ato yade so eho no wo ba ya hyeda e de ato so danuduru na wo ho ento wa ene na efirifie Kodie Heba and Spiritual Center eho de bra na beje wayarefe afesu no Almighty African Lord se no eye hunhum nsem de abre bebo wadwuma ho ban bebo usikasem ho ban wo ma wo yire ukunu bebo ne ho ban na sabi nipa ginjan bi ameku amfa wajapade amfa wo yire ankwanko ye ne ho adwuma anguso amfa wo ma ameto tankuru wam wosere wo yonko a ya na otane eni ntine ewo se wo ba na odupon kese a ono no ontutu da na otimbirotim na opumu butantim anansisi anoma kodibresi a ono tu na ne nsamu bojabum anoma kodibresi a oyentakraboa onisen nanso no owenam ewe enkase ono ene ya anoma ewo soro ewiemu numa nyina suro no ena efam entotebo so esuro no ne ho eden te se dade bena bre na ono ena wiemu tumi a ewo soro esan wo wiem ekasa oti de wo fam wasase ase nyina oti omo kasa de wonsuo mu
ensu aniwa ewo nsu ase nyina otumi ne ahonhom nyina edi nkomo ojampa ntudu no enti bra na one tumi ahodo enni nkomo emfa wo ho na bra behwe wo hyebirim na yema wakwankyera ebetumi aboa wo na wo sikasem atumi awie yi na nei nwanwa so ba ko a omodi abadwama nso eno no ena ye African spiritual perfume sei ena tiye onyuma bi fe edi agu wunsam anopa wada sore wokusa wodi srawanim opa wodi srawanim oba no wapenache na ono oye otwudi a mia bi gu nsam fa bi srawanim ohu a ene obehu se obi a ne ho akonno pa wo ananka osi wonya ne size no se de ono ebetumi ni ka di wachi aba bepe wo ni nyina ne se honhom edi wo ho adwuma woton ayento a no ane se wudi bi epete wo niam a woton so ene atofo ebefra proya na afo atifi ni atoye aba abebunkam afaso abeto amankrofo akase jamera nyame asia behwew ni nyina eye African spiritual perfume eno ena edi dwuma na nei ba ko a abetoma nei eje ne ho ntrena ena ye branded shirt ya nei company no asa edi abadwa so eye papapa eni nti se wuhumi na ebi hyem ewo kuruma wodi esuomu hwe obehu se the texture of the material no eye quality ankasa we no expande na chesenya afei ena wobesi ama ne kunmu atwe ayete se de bema o ma akoda no fo entade no eye papa wonu Kodie no eba animu we eye sample ayede kire we ene foforo kura abadwama nso wo ba na waba abeje wodie na wonso afiburo nya wo ho atumi ayefe wo betumi afre mpanimfo a oda Kodie group of companies ano na wone no atwetwe nkomo ewo 0554 205335 0554 205335 na wonso woni empanimfo a omo eda Kodie group of companies ano atumi adi nkomo afeye mfiri hwe na enei ko wankrata mu nsem a eba adwama nso no mentoa so emma na ansa na no ma me nane me ho na mempe ensuo bi emmo na memra na mentoa so emfa
right. Abusia ma mensan ema wakwa babiem e wo Kodie TVGH. Sabra ya du so die e another segment na sa segment we no enkrata ahodo a enei kowa ahodo na se kowa enkrata no e de ba adwaman so ena ene anopai me ba na mabedi ho enkomo e de ama we. Ma menhyase na menhyase emfi the daily guide kowa krata daily guide kowa krata anim akase pa no ye papa afenyo Markinsa ono ena ye minority leader ena fesu hwan ena nemfoni edahai Roxon Nelson Dafia Makpo ono ena ye majority chief whip Ghana mra shebidwom ena ye de kuwakrata delegate ebo ho amane nyina ne se na no high court wa ewo tamale ensema omukodi ye na pandai parliamentary seat no omo edikre se yenko reran ena nedie akofa menteme ho asepa abamra shebidwam minority for eka na afesu no majority for so eka se wontumi and disrespect the ruling of court enintino wompeu enedie seat no yakọ ran wo ho a eno so akofa menteme ho ase ede abaha afesu no Jospon and others dragged to court for contempt and ho nkomo e daily graphic and I say delegate ko wakrata anim ha se wo nya bi wobetumi akenkan na wonso no wahudi ekoso ewo ho yemfiri hwe na afeyantoa so enko the chronicle ko wakrata anim chronicle ko wakrata so eba dwaman so hwan ena nimfoni da hai eno Dr. Mahmoud Bawumia ene nei wapeja ne nsa akire soro ni nyina waye ne sei na chese ono ene ye the number 3 on the ballot sheet ono so ekasa ensemben na Dr. Mahmoud Bawumia ekasa ko wakrata ebo ho amane se ene de Dr. Mahmoud Bawumia na nei wako Dr. Brian Achampon na boboa no pe na okọ ho no yese ode praye pa ene swipua na wako swipu ho nyina fekọ we no enye fi ena okọpraye na mmom voters a omo ewo ho delegates a omo ewo ho a omo ebeto aba eneni Dr. Mahmoud Bawumia akwasesa omo nyina ede afi Brian Achampon na mfichire pe akwakrata chronicle eka ho asembi Dr. Oseyaw Aduchum enso ena edahai ono osise yehwe a oman bia eni ho a se yeto aba edi yifranka tunia ni kurom anababia ofriyan to aba kese emfama no oya santini nti asanteman montoma me monkai me na me nso me mmoa na me increase delegate ra anase me increase the votes wa yebenya edi afri the Ashanti region we ene ensem osi we enye tribal talks na me toko nemmom se moto aba mame na me be flag bearer edema MPP a me make sure say Ashanti region votes a yenya firi ho no ebetumi akọ nanima eno Dr. Oseyaw Aduchum ana eno nso edi sansem we edi etudwa ma yemfiri hwe na yento aso de na ye call the overseer newspaper overseer enso eba dwama nso ene anopaye ya Kesser Dr. Kesser Atofors na oya finance minister ena nemfoini edahai o say finance minister Harris policy rate cut to 18% lowest since March 2022 kasemufo no ene betumi atisa nsemu yase kopebie na kenkan ene de finance minister ne hwade abasobode pa edi akwama ene policy rate ya ene eso atumi atise hwi abegina 18% yase efimpim mienu ni adonu mienu busumi a etoso miensa no mu ona chese obenem busumi no mu efiri ntumi mienu adonu mienu eba no wei ene ye the rate ya ewo fam pa since March 2023 menso meka ho asembi ede achiro afi overseer ko wakrata no esan eba ya ne oka nyina ne se enedie parliament ene nei omo passive value added tax na chese VAT ewo bill 2025 VAT bill 2025 ho ena afi so no COVID-19 levy no je afiri hokora enei kuwakata eka ho asem afi AU ena afi UU 7 summit ya ekoso yi ena ye maami Jane Nana Opukwa Jimana oni ya professor ena the female vice president first ever female vice president of the Republic of Ghana ono so eko kasa ase o se Ghana remains committed to peace and development eno ne ensema ye na me eko kan ye ewo UN ena afi UU 7 summit ya ekoso no ase education minister ena nemfoni eda the Ghanaian Times ko wakrata anim ayi some the Ghanaian Times ko wakrata eto aso ede amawa
also get fund to allocate 65 million Ghana cedis as lifeline for 90,000 special needs students. Minister and a student with special needs and they are school for a obeko ase onti asem papa ase sabi ne konda nchen ase omo ewo special needs bi ye frɛ omo persons with disabilities no ene saafo no ase omo tete aye yapa wo fi a wofo bre anka ne kwa na ye mu bi mu ye nim no de abagimbre na bi mu afrɛ omo ensuo ba ene obeku ni sisi a ene de omo nyina so abamfaso esanse nhyehyɛ pa ewo ho ma omo ewo ngoma sunyam Haruna Idrisu ena nei or kasa or say get fund and a nadia or allocate 65 million Ghana cedis. I know a lifeline for 9,000 special needs students and no them ever have a fair to us where I see her say Korea PM confers diplomatic service medal on Dr. Akulia and no a honsem ever have when soon ubet to me I can be a fame my free where free Ghanaian Times go work at him her. Why idea and a day to us ya na ye the daily graphic go work at and a air to Bank of Governor info in and a dahi and some all can you say a lady okwa Bank of Ghana and I say Ghana ha sika musia ho ensi mu a can interest rate no a lady and so ati aba from say she ako work at e kan wasama ben so no me kan wasem bi e di achiro ni nyina e rate ya enei 18% eno eye ensema ko wakrata e kan ho asem eno ne kese pa e wo daily graphic ko wakrata anim ha na me fi daily graphic ko wakrata anim e na me nko the dispatch ko wakrata ene dispatch enso no eba adwaman so a osesai osi an overview of President Mohammed's extension of IGP Christian Yohanu's tenure by 2 years eno so ho nsem e wo ha ene de Kuwakata ene osunya bia ebedwudwam e de akyerɛw na wahunu President Mahama extension ya ene wa extend Christian Tete Yohonu ne tenua sɛ ɔde ama no mfinhyia mienu asan e de aka ho sɛ ɔmɛyɛ wrampimu asiedu emfama Ghana police sadom no ɔbɛba bɛbaaba mu e de akyerɛw kokope bi na kenkan na nso hu ensɛm no nyinaa e wɔ hɔ Julius Debra ɔyɛ chief of staff ɛna ne mfoyini da hai ɔsɛ chief of state directs that talks begin with U.S. Embassy on visas for World Cup fans. And the Papa Julius Debra ne on also air na or can be say I was say kasa ekoso na ntiase adwuma e Ghana and afa United States of America embassy no ntam said the beya omo betumi anya visa e de ama fans a omo beko na omo akobo mubumme akoto enwom e de ama World Cup a ekoso e Ghana kuwakratai eka ho asem His Excellency John Dramani Mahama ena ne mfoyini eda hai na we picture we no aye bla na yeso ene na ohye na tade futa fefefefa na kente a ewodin ekita no na afei adinkra nan ebobo ne boso ba kokora nyamedua ba koso no nwanyimen ba koso no ginyame ena ba koso no sankofa se wurefi na sankofa yenchi ni nyina ena ebobo ne boyi also to his credit Mahama has dismissed any talk of run for another term in 2028. Omampani His Excellency John Dramani Mahama nkomo ya yedi ena nei wunya page 2 of the dispatcher obenya bia kenkan ono ena de atudwa se ono de me nya ma say 2028 mesan abaye Ghana mampani biem eno ne enkomo a ko wakata dispatch e kan ho asema menso no me kan bi akyerew amento aso na memfa day break ento aso emao Bank of Ghana governor and the high also cheaper loans ahead as Bank of Ghana draws policy rate to 18%. Kuwakatai and sono abo and huamanie and a face no ohenchwa ubehunse enadia Brigadier General Dennis Nkaha and then Nasra for dom in a omujina high was he ECOWAS loses another member to cope and when some ECOWAS wing hujuma bia edi edeboa se omane ayedom ECOWAS yasitram ebeyeye omampani bi betrational sabi odin kwasem odin semhunu na oye niam ensem fata na omaka omanu atum bam twere bam te se de yenim kasa na nso se ku kwaso pe eho na omumensem eba enede ko wankata ebo ho ma ne se buei ECOWAS ne nei ne nipa ba ko anane man ba ko asala afirimu akoka kufuo ense ya
wakrata ebo ho amane mede echiro afi hwa ase ho obohu se kwame na afenyo markins futum la shebedwani a ono ene ye minority leader in parliament ejina ho na microphone si nanim na ne mpanimfo ejina nachi emfoyini we de manhunu anodompere wom anodompere pa ana ono na ejina chire we ono a awo ka ho na Vincent Ekowasefo na mpanimfo ni nyina efa pandai na ano Ronan ya court ekwohye se yenko na yenko rerane na chese yenko enkoto aba wa hye nafu aduasa NDC fo dodo na kodu ho a omoye campaign no modi omutenkinan eye press conference ahoro mo nkonkoye campaign ala omunsen abeje pandai e de aka ho a enedie minority fo sem ye yenje sa rule no entum mo ye den pandai seat no eye yen NPP fo ye de ye nam emra kwanso ene to aba edinya amra hyebedwani a owo ho eno ene nkomo a eneyi day break kuwakrata nso ede baaye the national enquiry kuwakrata so badwama nso enano paya ensemben ena national enquiry so eka Democratic Republic of Congo ena enedie omo petroleum officials abe storm Ghana ni nyina ene se omo eba ene lawyer Eduji Tamaku ene ne MP adwumefo omo nyina aba na omo aba besua kwane a National Petroleum Authority ya Ghana ha afaso edi ni juma ama petrol ho nsensem ekoso ewo man Ghana ha eno ho nsem ewo ha afeso Felix kwachi ofosu na nimfoyin edase hai ono ene ye minister for government communications ono ene da hai also government to set up permanent military bases along rivers and forests against Galamsey eno Felix kwachi ofosu na okasai also Ghana ban aye na dwen se efiri enei ekuro die permanently ye benya asrafo base ewo ensuwansu akese ho na fe ye kwaye bretuo ho babia Galamseyfo ewo paa no ye di asrafo ekotena ho a eho ekoye omotena be omo enkwana nyina military base na chese omo ekotena ho anopa awia anwumere se de be ya omo beboa atu Galamsey ase hwita afiri oman Ghana ha eno so ho nsem the enquiry kuwakrata ede ba dwaman so a meka bi ede akyerɛw ma menko the Supreme newspaper na memfa eno entwato ewo kuwakrata mu nsem enano pai page 3 of the Supreme newspaper wode ene wo hoi osi adwumawura on the move national entrepreneurship and innovative program ya youth minister LED high impact tour ewo Accra yi ena enei Supreme newspaper enso no abo ho amane na menso meka bi ede akyerɛw afi hwan ena nimfo ni da ha ya eno eye mami ya ono ena ye Ghana gas CEO ena nedie we say wa commend MP for omo Ghana ha na nedie omo commend no papa abasobode nsem ena omo di amano ni nyina for the stakeholder engagement initiatives ya ono ena fi committee ahoro ekoye ye ho ena abasobode eko edema no Galamsey Ghana's gold rush at a cost and hunsem ewa East Airport land dispute deepens and hun komo ewa and afi mama menwa odikan ono nso no osi the queen bridging tourism innovative and rural development enu nyina wunya bia ubetumi akenkan bi ewo ho small scale madness na nei omo nso no ebo ntenani se ahwe ya omo di omunyumadi omudi omo be hoto ni nyina ne se gold board sankofa program omo di baye omo enti omo ho asegwei ene ensam dodo na ene anopai eno eba adwaman so a enkrata no enso ebo ho amane na eye masede sem enso me ne o ebebo ho amane na yebo eho enkomo na maba abedan akire edi ama no na ansa na ene yebesori adwumadie no so akono special birthday wish pa eko edi ama me maame Emilia Okufuwa Asante ene ema Emilia a birthday enti ma ba bibia wo bia no me fa Kodie TV program so a ebeye yesu na ma wish you happy birthday so kokora nyankopon enti nanim enkyerɛw na wakoma so ade nyina emramu ompaebo adesere nyina emramu wakoma so ade die wabisa nyame ache bia ne nyankopon enye emawo oye obatan a wo dɔ ema wo manyina na wotse ema ne so abontinsufo nyina so enti sɛ de woyɛ ema afoforo no
me say enne yi a ɛyɛ wo special day yi nyankopɔn enkai wo na onye ema enso wo nso ene wo abusuafo nyinaa so ma Emilia Asante wukunu ene Edamak okofo Asante a musom ewo Prince Manuel SDA Church a ewo Hansa Brigade happy birthday enko ema wo enanopai nyame enhyira wo na onye wo kese enkosi se wo beye kese pa eniti happy birthday enko emfa ema wo afei so no ma mento aso na memfa happy birthday so nko ensan enko ema Miss Belinda no oba pa ne ho efe na owo suban na nim efe na chi efe ne ba bia efe Miss Belinda ene eya birthday wati nyankopon enhyira wo nyame entena nim nkyira wo na koma so ade wo mpa gba de sire bia no nyankopon ema ne mra mu emfa ma wo nyame enum wo na wo yam emma emeya titrew ene abrempon se bre bi duru na se abusua epe obi atwere na emeya wo na afi wo yam emma watamfo anim nwase e wo wanim nhye boni bia na watamfo ebehyehe afa wo ho no ene ya eya wo special day nyankopon emfa so na ontwamu ma wo onfa se de enche wafumu ma de wode wonsa besum bia enye nhira wadi free ofi ba nyina enye nhira ene yi a eya wo birthday yi so once again Miss Belinda ene eya wo special day so on behalf of myself and Afemi Kiriwa yade Omangana enkomo ebrae ewo Kodie TVGH na ya wish you happy birthday nyame enhyira na ontina no nkyɛw na wakoma so ade na wompa agba de sire nyina emra mu emfama wo ene anopai ewe ene ma mingyina sa birthday nso na enne dwumadi no nyina no emfa ni nyina ensi samse kasa si jasipi enti ahwe ya na kasa tentene ene emfonso ene nam enti me ba ebesom wa na eye wo somfo akokoraba na akwadwo ampuma abrantie dude a oye asanto amaame empena ene bomichi dom se producer enano pai na afeso no osan ye me technician na afeso no oye me cameraman what a reverend doctor aje Kodie se dwamu segment no ono nso ede bai na enei obetru ja no ede ma pobi ya obetru obi ede ma lasani wakala obetru obi ede ma nangolo obetru obi ede ma tido obia obetru obi ede ma Emerson Nangawa obetru ede ma Museveni isma o Japan Mambola ya mampani no eji na wu so no any se huniti so Maro Sisoko ya ma de pedeje Dennis Fika